amasapen teng tun khwa hichi kavelanga to brother Djkay rapper ti best rapper ti ine he do ama to kyo limna ine di in mizo sin nong tu lai ta hot topic ngai he do hichi KKK chungchang thu in se di in chuta le hung ding December date 20 ni khu Rimmy le Joshua ki ka rap battle ti mi pi ana chu la ying in chi ko hin kun tu ai lo le ko hin ho sam ti ale velanga ko Djkay ama hin ho sa hin ji a chu imazo si thil ki gun dan EPP ki boldam ETT ki boldam rules ipitam ti ho chi chu in do deu hin EP le ama sa penten jo chung chang thui isei masangun ka velanga to ko in aman self introduction khat ve mi pi he theding ga se le ki pa min te cái chỗ cái hi là comment ta cho say mình cái hình cái phong mình không sai cái stage name cho là Djkay thì mình ahetthem ai le abana he hot topic ngai KKK lang thu hin lut pai jing tin ai le ichi na ho hin kum tampi rap nan bol oi tan na yo ichi short ta pi rap nan bol wa chini chung chuna best rapper ti ang award hong na mu hin na ai wang in nang hon KKK ti ho he imacha mi ga he theding ane ki phun lo hin na ai wanga ichi tu nai cha rapper la dinga atha loi na ahung ke til ti ham Joshua semin la hin ama he layo tamsa be nai pun ai wanga KKK ti ai ama ma hung ki min vo hin na ichi hi nangin ipi lungel na ni yam ichi aman henge rapper sin zala chuna rapper sin zala chu joy athing pin se le ngai ji a intention wang so hin aman an bol dang ko henge rapper sin zala chu joy ki bola mi ki ti sa cha ko na kyung khang le na hin rang pya chu ho African American lang ko ama wa lang ko di sa ko na hung ma chal na thing pin ke se le ho langa wang he cho ma le ki na ki bauna tai ma min agel mi pin ala hil jing him henge aman an se wang chu ama sanga amasa cha ko na ve hizong le tunung tu ba na ang tip nunga che an se na he them khat eimi sunga HipHop uplift neu khat hung umin jo he kin lamat pai pa henge aman jong 80s nai kamin nong azave ai wang jo ken ka reply po e jo he kin lamat mana to he khan to na dinglang zo kin gela kin I khat he chilang pa nga ke thua aman cái cookie kings cái tí lang asay na hi cái vang chung kho ka sapoe atheng pen se le ai le ba na Joshua and Allah chi da shot ti a khona hi cha khu nang na hi in Rimmy hi in kuno boy hi na nan mention hin amalung gela ko ki mention han lang le reply in ball win tin ti agia hin ai le mi pi zo si hin Djkay nyong reply in ball ten tin nalta aman jong ase nom adyam na nom ai lo le la khat hi hung kon do ten ti ti mi zo sin agela angai tu ai le ip bola nangin reply lo ham ti chu neu khat nin sei pi reply ding chu atil bola chu an se an ala man ala an release a chu amasa pen ha KKK an release a chun he cha chun henge ka ngai ka vet na le HipHop khan to na hi jina chang kala thi mai second na da shot an release a chun kamin hung zaw na cha chun kenong ka gelin lyrics wang ka sun e demo yang ka khum do e ai wanga medium lang ti ti la chun e ho langa kidem to battle lang kidem to this kiti lang he mi a background ki khola akisep na ki vandan akyang ko amuza on cha a hairstyle ke akivi akidema he joy this lama he iti chu mi ki bol he enge kenong lyrics ka sun e a background ka kholin me usi kai khan ai wanga chu anung nunga ka gel le ka lyrics chu mel se ka sa na e pa wa ma ki bol jina chu e ho la he ahetthem lo atam jina chu mel se ka sa in kana release ta boina chu ti tan te ta chu ka ko hi jinga phat na lang zo ka Vietnam HipHop khan to na ding hi politia chilang zo ka gel la kana reply boy gi good wang chu reply ding as na ki good to chu na lyrics chu ka su chai lyrics so ba yo si cha etan ai wanga aman an bol kinal asilam su khadam ti a chu ama ana tip zo hin a reply ngam lo I lo yong ai pun a reply ngam ma mai nai wanga thil chu a phala hen ti a chu aman reply lo na koi zo he ti chu he vin ai le
ahung lung ding December 20 le rap battle aku Rimmy le Joshua en bo bol ham na amani bo ki battle dam elo le eimi rapper ho na pon wa KKK ding na ki chu diu ham iti di ham neo khat nin si bius ichi battle ko ke ngai to na logic ko engai tulai say ding in Facebook Insta itu say dam hot topic ta bang hetan na ichi ja la kun mi pi dong chim mai the he alang pe cha e yong ki chim ji tho he Facebook Insta lu le Messi Ronaldo Rimmy Joshua je cho he te he cho su thip na ding ang cho ga ti the he tu chung battle hong ke gon he cho to ang ke battle hon le ha zo team zo cho mi pin na ke hang deu tai is ding le chon tip yong tip do min tin de ding le ka ga sei be nom phat ki cho battle ki go na hen mi pi itu sei dam ahetthem lo tamin na adin alien lang ho ti taw te amo ahetthem lo tamin ichi battle ki gon he ke ma lungel ta chu kan gel kan gun lo na pen he HipHop eimi society sunga HipHop me mi sian amu ne ho rap lang ti ting le alien en jong support lo ai wanga chu to support lo na cha te lo siam ka fans mai the sei the lo na tamang kha cho hen ong khang len te a dinga hi ga ge la le chun cho ding yong chu ga ge la le chun itam lungel kinei ji a hen nawan angai nom lo wang wa chu tu lai kham tha ten angai nom atamin na a support atamin HipHop he achi wal jana le eimi society sunga hin cho ga khan lit na ding to a battle hong ke gon jana le iti sei dam Facebook dong hoi lai dong mi pi hong so la la in cho ga jana yong le HipHop me mi a hello khat yong chun an het be the dam ti lung put ne na zal jana cho ki go ngai ai la chi rap battle la na Rimmy to Joshua bo ball ding ham ai lo na bon wa na ball di ham chi cha hina artist tam ta amin na main event showcase special showcase a he Rimmy to Joshua hung hi ding hin amani hi special showcase ke peding adang se artist dang wang cho performance ke ball so ke de ai le abana he chi rap battle ni khoi le mi pi zo silung gel he le chi ni khoi le kina na de na kina na ten tin ai lo le ki del na ki boi na khadi phot nin ti ai mi zo silung gel he na chi ja chu chi rap battle hi ipiti rules and regulation ti dam ai lo le ipiti ki gut na ne wam neu khat ga si cha he na henge Rimmy fans song atamin na Joshua no fans ane na a hau tho he cha la amani wang chu apet le ma cha ti pon tin na kina pon tin amani ki ka cha ma cha ti pon tin hin alang langa fan so ina iti sei dam tula eimi te chu program khat nei le kina ki del hi zengin na akham de loi henge ai anom nom in enjoy tan te alam nom namin tin apeng nom peng te ho poi ai wang kina ki del wang hina iti precautions ka bol bam ti ale avenga nupi ho ai in na nupi ho ai in sei dam amun aranga area pem ho ikhat po thingnoi ti taw te na amo yang het sa ding ka ki go en na het sa ne yong kinai chuteng le police wa contact de kitin ka hi wang ka ki ho ma tu the nai po men amun a cha khat le ka chi nga hin so a cha precautions ke bolin chuteng le alut na ding ge na ko le neu check ding kitin na alang pia wang su nupi hon e ha ven tem chuteng le amun ha om loi le pai na koi a hi a amo supportive na zala yung ki ball do ta bang hin amo no chun paten e veng na vente ichi rap battle ni ko hele a rap ding down che eimi power dam English dam ai lo le freestyle he dam hi cha chona freestyle he de cho kati dan cho khanin e power ball be set lo hin na remain e power ball ke hin amani freestyle adele English mangin tin adele e power mang hen na rap battle hi tem chan freestyle he de ating le ichi amani rap battle abol pe ting chule na music zau ding ham ai lo le ti ai ipia ro ai mo ki I khat yeng ding ham chu ni o khat ga si tim battle pe hun le hen na
cái là vang chu rồi thì cái đấy na cái bela mani na ball han dem it is a freestyle la enge rap vang chu he ding he rap ma chu a ball han ten le ke chat tho the bit zao chu chi he yong le freestyle la ti chu ke dem to han de le chi rap battle na ball go plan na ni na mi asutang go elo aza da mi umam chi vang chu na ka phone number ke pin na Joshua in ai khat na ko ticket system ke bol na kon ka phone number ke pin hi le mi in ko long tamin na Joshua hi sa yang atamin ting le iti say dam ama ni he Facebook a pem YouTube bo ma ke chou to non he a viral ta na cho pem asutang no matamin na lamka ho a ching thei jep jep ti dan ama ho chon ama ko na phone hongin na thum le li hongin ahi thei changen suthi ven na sutang ven tiang tin chu ke man ka explain pen na ka explain pen ti ke na ke del na hi pon na ahin khan to na lang zo ka vet wa cha le hen ti thil ka gon he ka tin ka hel thim ji ting le Rimmy a ko na ama family a ko na yong na ama family a ko na anu la pa in ne ti se dam nu la pa in chilang tu chong ka thil gon he ha support be pon ahin hoita ke yong ka chi in na ka sei themin iti tin ka sein om ding dan ho ka sein enge Rimmy cha do wa le chun ama nong chun sei na ve ta izong le agial iti sei dam Rimmy chan agial dau thim ham ipiti dham ke hello na ama pa te ako nang phal na ka thumin Joshua yang anu la pa ho convince so nan te tia ka ge ai le chi rap battle na ball go na no hung ki chai han lang le eimi HipHop sunga I chan ge khan tu na hung umen ti ai ne ge lam chi chuna to a jong he iga ve na le chom khat tip se nei cho rap lang HipHop lang he na chom khat tip a tip se nin to he ama ni hung I khana battle hong ke gon le hung so cho cho yang he ga ve na le min rap an het be che che cho ale battle chong ma le a ke chai ting lang HipHop he iti se dam ama ni dinga yong iti se dam I ma chai ga hi lo wang chu history khat ta bang cho khonung ge ya di tan ten ita bang bang battle na kini ti yang ten tu ting le rap an yaw dan dan cho society sunga tua battle ki ball go wa koi man het thiam lo cho chi hi ahang pen sei lang ken ka sei nong khat cho koi ma agong di yong lo cho cho ta bang hi society a HipHop lang ti ting le na program ho he he contract khat le ni a chu hung ke ko jina ki zau jina cho ai wang HipHop mong mong ki ti koi ma apom be se lo ho lang ai na ka sei nong pen ta khat chu agong ni yong lo cho choi cái song nghe cái tim mà nào có gon nó thì đi lâu hình tiếng khăn tông là tiếng HipHop lằng henge HipHop ngày lúc cái gì nào cho khăn tông là tiếng lằng thì thằng có focus in tiếng na HipHop lằng ai cái cha là chọn chiếc battle thì căn gon còn nông yong lệ tu nông tu ban trong lệ mi hết thì khát hung hi hun ta sẽ nào cho battle mà ăn cái ball là lệ thì sẽ đam min hết jing đi ta cho cha cô nào cho HipHop alung lút hoa là tiếng ai không alung lút hoa tiếng ai trong thì sẽ đam chance hiti a eho khusung khang to tai ta la mi cho la lazi thim ta talented artist tam ta tam cho red ball thim ta jong ai wang sado ngam lo eho la na I khat ngam lo hidden talent ta ma tam cho ama ho dinga kitil na yong hungin tin chu he ai le chi rap battle na ball go wa na mi tampi hi apun long akimu in amoin mi Joshua la Rimmy rap battle ball akinil good mana ipidinga ticket za thum langa ball wa ipidinga ticket asip kho ham freestyle ama ni kinil le adang hon jong nom ta mi Vengnom chan ivet le yeng lo mi ticket ka kho nga yam ti na ipga ticket hina ball hom neng niau khat ga hil chin chena til ka cho organize ke bola aki go na hele na ahoi apa dom khana cho ball de ki ngai to hi henge might ima cha sound ma cham lo ati ke ball ama ne ke battle to ndi yong cho he the pon na he chi ale hen ke go nga la le itim ball te mi he trading khana am ball nga in na beting le table hen lang chair hen lang sound hen lang light so hen le free a thil ke mu kha cham lo cho abona ki higher ding ne whole man ho yong na beting le mi ke go man ho yong abona hung he de cha le hen ticket system a ke ball he ale rapper khat hina za lai na I chan ge ha an oma I chan ge anu no mam ning niau khat ni ga sin ha na ta hen na ha na ta he ke ga he da na ke sei le
Ewa society sungai ha chu min iti seidam apalo ding gun jeng se ana ei ki mo tin na ting le iti seidam so lai manda lang salo ti tabang khat na mu niaw na khat mu ji cho hi aha na hin tin na anop na wang cho henge loi le pai supportive fans ho hi ana concert dunga supportive ho hung uma stage performance ho bola to ting le travel bola muntina perform ho anop na yong ta le lungel ho yong na rap langa he ite seidam eman ita sa ta ito ho yong rap ma he kisei la thei cho lalang na rap langa he ating le nang yong rapper la ding ha alui loi nei te na mi na fans ti dam na support na nangai lua na support him mi tampi aumin na chi na supporters ho ko mai pi ga se nom na ni yam ni kha supporters ko ma ka sei nom chi le enge ke yong alui lang nga chun kana bol nai tu tha wang lawang ka release pon na ai wang ai kum kha sunga he ni thum bo ke hin ka release he na ai wang lung tha da he wen na an bol ing de all la khat ni hung jing tho an de chi mi a support o ma la na haters song kit ji na chi na support banga so haters ahin hichi haters ho ko ma nangin ipi thu thot na naked no mam le neo khat ga se kin haters ko ma cham ama ho henge haters ho jal jena he tam zo he khang to ai cho ama hon e hit now cho it is have been stepping stone banga kine ya khan to na ki ball cho kine cho ke wang chu e hit tam chana chu ho ka sa lo na hit nom chan hit win na no ho jala ki khang to che hi ti ka se mi in se adm ting le ithanop na khat dong chu ki thasi ya na na ading eating ho bu ki gial jin yong le choi ma cha gial lawa machal pi na nangin na nei de na ai le chi nangin yong bng production ki ti khat na nei bol na nei ki sa ni chi koi members ititi na hi wa ititi na thai hom chi bng production ki ti bng na ông cái pu đó này 2009 10 hin na chi chu billion ho ke ti ama he 2016 na chu thi ta na a thi zawa pa na chu ken proprietor kan tu he tem la ke wala kon studio ka ke set up oven la yong ke wala kon ke khum ven na member hi mi get ta bang ka hi ve sunga member mo he na muni hi ake hi azar gon ke ho katam ve mang boy na sai kul nga mun tin ko ven chateng le iti se dham lai mona lo mumbai yong na iti sum ka che thai ma tu ta kyo he christmas lai le bo ke su ale chi studio na ni hoina nang ho se adinga na sip ham ai lo le mi ahung khum nom i nom oma ayong am ho dinga na sip ham chi chu neo kha ahung khum nom ho nang na ahung khum tau chu phai la nga me le ho jong hung ji tho na ting le ho thang lai vel dunga chapang la sa on na ama ho jong ahung khum ji tho chu mo ki ho bng mo studio bng record sa na ki ho bng mi na che ti chu ko ji production chu a level chu ti chu ka bol ji ki ho wang chun recording ka bol ting le album ho ve tu chung album ho ka release ho ve cha bona like ka ki bol ka khum he in na midang yong chu welcome he thobe ang khum nom me hang khum the ichi na bng records ichi allocation ina mi ha the ding khat bi ga si mi ang khum nom i nom mai the na khabe nangin chi allocation he na kangpo pi 1 number 9 he na chong hang veng chelai chong le Hijeh he ai le ichi December date 20 rap battle ball ding ni khole ticket nga ya na ticket be yas ki lut the le ven ai le ichi ticket hoi lai mun amu the ham ti chu nangin in se pi ticket he na ke ko ma mu the he na chu de la number ke pyang cha pa na yong chu gp a na ki bunga le na ticket chu watch ma nan ki thot the he na cycle a yong men mo bunga yong men kampo pe yong men chu chang pura yong men na de na mu the tiếng là online na WhatsApp number no yang ke pede hin na cha chu nan contact wala gp number to
nong cái thoại lên tên chả ticket năng cái bộ vào lệ cho ticket năng cái thoại riêng thế ticket price here thì say đam December that ten cả aku offer price drop cái bộ lên na chỉ cho December that ten cả aku nó cái bộ vào lệ rupees 200 Hijeh ten giờ vào pana vào cho 300 na na cái arrange mà cho cái bộ cái day time offer tu ai offer pet ta in 300 to 200 na to hai cái lọ thế in chi apart chu man sa lo lin chi rap battle tu that 20 ni ko la cho thet ding ahin I bon sa ven zau ding ki ko chi otin KKK di ta chu koi di dam ti chu chi ni khu ko la hum khe de in nang le ki bon sa ven pan lo ti chu ka se in chu ta le tun ko ai kyo lim an nom ma yengin brother Djkay amayam best rapper ta evat nam mu khat in ki thang at pi om len chu ta le tua rap battle hung ki bowling ki na ki sound na ding ai lo le ki tu mon na dinga ki gung ai po in hip hop industry hung khang to hen lang eimi te yong hip hop lang pang hen na sat en hung khang to hung sang be che en tia ki gung hen mi pi yo sin in a het team jo ki na ki sau ai lo le ta salanga ki na halloween ichi thu cheng lang zo a ki na ki ni la KKK di ta jo kama sei do tho ding het do tho di wang ko pu din boxing lo athu ai sei do tho di hi ti chu ga sei tin tun khwai khu chu anom le jingin apan le chi sang khoi zo la phazo zo in sei be be di win ipi le tun khwa ding chan chun cha tin ki pa me ki pa me